Ese wari uzi ko Rock ari we mu content creators mu Rwanda uri gukorera amafaranga menshi cyane buri kwezi ku rubuga rwa YouTube? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amafaranga YouTube iri kumuhemba buri kwezi. Ngiye gutegura kino cyegeranyo ntitwa Jean Paul. Nguhaye ikaze kuri Jean Paul TV Show, isoko y'ibyegeranyo. Wibuke ukana subscribe, ufungure inzogera tujye tubana buri munsi, kandi ntukagenda udakanze like. Nimba ukunda Rock uze gusiga udutima muri comment. Reka nongere nguhe ikaze. Ubundi no YouTube channel ya Rock yayifunguye mu mwaka wa 2019. Amaze gushyiraho video 631 zamuhesheje abamukurikira bangana na 1,110,000. No YouTube channel ya Rock ni nayo yanyuzagaho ibihangano byo yahoza managinga Papa Cyangwe, ariko baje gutandukana arabitsiba. Ino YouTube channel ya Rock imaze kurebwa n'abarenga 1,100,000. Video afite yarebwe cyane, yarebwe n'abarenga 1,200,000. Ino YouTube channel ya Rock Entertainment ukwezi gushize yarebwe na 7,950,000. Ino YouTube channel ya Rock ukwezi gushize yahembwe na YouTube amadolari 22,500. Nuyavunjisha mu mafaranga y'u Rwanda, uyu munsi twakoze ino video, idolari rimwe rihagaze 1,400. Nuyakuba kuri ayo mafaranga ari kwivunjisha, uzasanga ukwezi gushize yarahembwe na YouTube amafaranga y'u Rwanda 31,500,000. Ushobora kwibaza impamvu amafaranga ari make. Uyu munsi mu Rwanda kugira ngo YouTube iguhembe bisaba kuba warebwe n'abantu bafite ads mu gihugu cyabo, kandi mu Rwanda ads ntago zemewe, niyo mpamvu utajya uzibona. Niyo mpamvu abantu bakurebye bo mu Rwanda ari nkaho nta n'icyo bamaze, kuko ntacyo bakwinjiriza. Ruko abantu bamurebye bari mu Rwanda ntacyo bamwinjirije. Aya mafaranga yose ubona nakubwiye ni ay'abantu bamurebye bari hanze y'u Rwanda, abo twita aba diaspora, cyangwa n'abandi bumva ikinyarwanda babashije kumva content ze. Niyo mpamvu usanga aba content creators bo mu Rwanda bakorera kuri YouTube basaba leta kuvugana na YouTube ngebe yashyira ads mu Rwanda, nabo batangire gukirigita ku gafaranga gatubutse. Niyo mpamvu amafaranga Rock ahembwa na YouTube buri kwezi usanga ari make ugereranyije n'abantu bamurebye ukwezi gushize. Ayo ngayo 1,31,500,000 akaba ariyo mafaranga Rock yahembwe ukwezi gushize, akaba ari nayo mu content creators mu Rwanda uyahembwa. Akaba ari nako nganye ku musozi w'iki cyegeranyo. Njye wari wakiguteguriye nitwa Jean Paul. Iyi ni Jean Paul TV Show. Wibuke ukana subscribe, ukande like, uduhe igitekerezo cyawe muri comment, kandi nimba ukunda Rock uze gusiga udutima muri comment. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha.